mani ari wigeze kunkora umunsi umwe ndyamye mu ijoro yego akonje cyane ugira ngo ari urubura. Yumvise ko mu minsi ibintu bishobora kuronka umufasha. Uriteguye kumbera umufasha? Wowe icyo ni kindi kintu wambwa wowe icyo ni kindi kintu uvuze. Umufasha urazi icyo ari cyo. Umva babitwaza uri umukristo ntakwiye gukina ibintu by'abarozi. Mbonye intebe yawe nyijura hirengeye mwami basirafina bakerubi bahora bakuramya urera. Oh, hello beautiful people. Reka nongere ndaguha ikaze udahengeshanya gufite like kuri page yacu ya Facebook na subscribe kuri YouTube. Uracari kuri Sky Media Burundi, uracari kumwe na media wanyu wa Madublu aka WTO Mr. Kajagari Mihare. As long as I'm there, I hope we're gonna party. Nk'ibisanzwe musanzwe mubizi urinze ubona kuri micro nuko mba ndakuzana ibintu bimeze fresh. Ngira ngo unaravye ku ruhande rwanje urabona umuntu sinzi ngo navuga ngo n'umuzungu, sinzi ngo navuga ngo n'umwirabura, sinzi ngo navuga n'umuhinde, ariko ngira ngo turaza kumenya byinshi kuri we. Ntukure amaso kuri ekra, tugiye kuganira byinshi. Reka tungeye tunamuha ikaze. Amakuru yawe ni meza? Urameze fresh? Yego. Ega nanzi mvuze ikirundi kutagisha. Ikirundi ndakizi. Urakizi? Nashaka ndigifobese byose ndagerageza. Dukira akaganizwa. Ubuza gusha buratagata. Bishatse kuvuga iyo inkoni za kusha of course banza gutagata. Okay, akumazina kwitaguye. Amazina yanje banyita Shemeza Apolline Angel, aryo Anje abantu bamenyereye. Shemeza Apolline Anje. Ayo mazina nayo marundi. Apolline ni Rirundi, Shemeza ni Rirundi of course. Ego. Apolline bishatse kuvuga? Apolline ndatekeza ko baba bari kuri Apollinaire ndabyibaza. Ego. Ko uri kuravuga bisa nkaho umenga uracishamo ikintu cy'ikinyarwanda, sinzi ngo ni ikinyarwanda cyangwa sinzi biravana cyangwa ni nta. Ndabizi ko ndakavuga ko ndafitanye agasana ariko not deep. Ego. Warigeze komwa? Narahabaye kera cyane, no mu minsi inyuma gato narahabaye. Mu busanzwe papa wanje ni umunyarwanda ariko mama wanje ni umurundikazi. Ego. Papa ni umunyarwanda, mama ni umurundikazi. Ego. Okay. Ndahaba hoze. Hose uremere. Aha mu Rwanda cyangwa mu Burundi ni hehe wakunze cyane? Mu Burundi no hantu namaze igihe kinini, niho nigiye kuva primaire, secondaire, kandi nicyo gihugu cyandeze mu bisanzwe, niho muhira, niho mu rugo. Rero urumva ko ego ni naho nonse amabere urabyumva, amaberebere na marundi kazi. Ego. Okay. Angel, turashaka kutubwire iyo uri kuritegura ufise event runaka ugira ujemo, ni kiye kintu kikugora kwitegura ku mubiri wawe? Oh my god. Ikintu kigoye gitwara umwanya munini mu bisaza ni mu maso, makeup. Ego. We habuze makeup urumva ko ibintu byose byo bigize. Oya, sinakereza ko nsa nabi ata makeup mfise, ariko nayo hari yarabaye ngira ngo igice kuzima bwanje kubera nabyo ni mu bintu nkoreramo. Ego. Tugiye kuraba umushasi wa naturel cyangwa ni bya bindi wongeza? Ubu turi mu majyambere, navuga ko ari amajyambere, turi muri .com, uratunga naturel, abashaka barayigorora na produit, hariho n'abayitunga yonyine, kandi turemere no gushiraho ibigera ku maguru, ngira ngo urabibona. Wahise mwivyo byose ndabikora iyo bibaye ngombwa. Hajya
ni Angel umuntu iyo uri kuragerageza kumuraba bisa nkaho umengo ufise agastile wisangije hajya Angel ngira ngo no mwibarabara woca ku bantu nkabangahe ukaraba style umuntu aba yambaye niyo wawe ziba zitandukanye ndetse kure niyo ndetse nubona kuraba n'ubu urabona umenga style iri aratandukanye niyo muntu niyo tumaze imisi tubona hajya we kugira uhitemwo canke iyo ugiye gukura impuzu wibanda kuki hari ikintu nkunda mu buzima ni nk'ikintu nihaye kuba njewe si nkunda gusa n'abandi si nkunda gukora ibintu kandi sindabikora kubera ko nshaka kwemera ku bantu ariko mba numva nkwiye gutandukana n'abandi bantu ku buryo bwaho urondeye umuntu nkanje utora njewe rero abantu turatandukanye hanyuma especially iyo ngiye kugura impuzu hari n'igihe ngura ikintu abandi bantu banse batekereza ko kitovamo ikintu nkagenda nkagihinduramo njewe icyo nshaka niko ndabigenza rero niyo mpamvu usanga kenshi ntunga ibintu usanga kundi muntu birumvikana nkaho umenga ibintu by'amastile cyangwa ibintu cyangwa usanze ari byo ukoreraho mu bisanzwe akazi kanje ka misi yose ako nigiye ni fashion and designer hama nkaba beautician so ego okay bisanzwe bikorera ngaha canke nturaronko ukazi yo kugira ngo bikore nari maze igihe kinini ya ntari mu Burundi nanagiye ku ishuri by the way kuri ibyo bintu maze kugaruka natekereza ko ari byo bintu nzoshika nkora ariko turacyari mu myiteguro yego Angel umukino kera wakunda gukina wakuryohera cyane wo mu bwana wari uyu mfise ikibazo ko sinakinye cyane no naraceceka cyane naratekereza rero sinigeze mbona umwanya wo kwisanzura mu bana gukina ibintu ariko noba narakinye gake kera cyane narakinyeho volley na basket nakinye na football cyangwa muri football bankuze umupira ku mutwe ndazungurirwa mbivamo nawe wari ufite indoto yo gukina football nta ndoto yo gukina football nari mfite ariko bivanye n'ahantu twakuriye mu kigo cy'abazungu so wasanga bagukinishije ibintu by force rero ibintu nakunda cyane nakunda volley na basketball yeah okay ni Angel tumaze benshi bamaze no kumenya ku filme Amelia filme iriko irabica bigacika mu mwanya tumaze n'imisi tutanakubona twabonye amasanamu yaranye navugishije n'abantu benshi cyane ngira ngo n'abariko barabikurikirana benshi barabizi hajya ngo nivyo aziya image mwazifatiye muri hariya mu hanze hariho image zimwe twafatiye hanze kuko mu bisanzwe ntekereza ko nigeze kubivugaho ko nta gihe kinini yagiheze ngarutse mu Burundi namaze igihe kinini hari mu Burundi nk'imyaka 10 hariho rero zimwe twafatiye iyo nari yego Angel turashaka utubwire ikintu wakundiye ijya filme muri ko murakina filme ya Amelia nayikundi ibintu byinshi irimo ibintu byinshi ni filme niniya cyane nubwo kwicara hasi ukayitekereza irimo ibintu byinshi ikintu cya mbere irimo inyigisho harimo nizemo ibintu bitatu ikintu cya mbere nize muri Amelia nuko nasanze urukundo ntiruhatwa nta you can't force someone ngo agukunde you know ariko ikindi kintu cyantangaje birenze nuko kenshi usanga ukunda abandi ubwo n'ubuzima tubamo buri munsi hanyuma ikindi kintu cya gatatu nize nkumva kinteye ubwoba cyane n'ukuntu abantu b'iki gihe batinya gukora kandi bakunda amafaranga ugasanga umuntu byanze ko akora amafaranga yiwe akemera agakora amafuti cyangwa agakora amaraso kugira ngo abone amafaranga we yumva ashaka kandi kibabaje muri byose ntibigera baba satisfait you know ugasanga umuntu no ku mafaranga aronse mu buryo bwose ariko yumvise ntashizwe ntanyuzwe
bisobanura ngo abonye n'undi muntu yose amaraso kugira ngo aronke amafaranga ego. Angel dufatiye kuri icyo nyene tugiye buke Angel turashaka utubwire umunsi wa mbere udatinga n'umuhungu byagenze gute? Oh my gosh. Okay, busanzwe sindi umuntu cyane wa relationship, sinkunda ibyo bintu cyane by'inkundo. Hari impamvu, you know, sinovuga ngo sinigeze gukunda, ariko ndibuka umungu no narakunze nikira cyane hashize imyaka nka 16. Umunsi wa mbere mvuga uwo nigeze kumva ko nkunda, umunsi wa mbere yanjanye ahantu quelque part mu nzu ya mugenzi we, niyo date, can you imagine, niyo date we nabonye bwari bwa mbere, ni bwa mbere narinda nakunze, you know. Yabanje kuba inshuti yanjye, umugenzi bisanzwe akaza kudusura, yaraganira cyane kandi sinavuga rero nakunda abantu bavuga. Arambwira ngo harantu nshaka ngo ko tujyana turagenda, rero ngeze nzi ko agiye kuntereta. Turahagera, uwo mugenzi we atuzanira amasoda, bari bokesheje na brochette. By the way byari biryoshye, reka ndabwire mu madu nuko urukundo rw'abantu badafite amafaranga ruraryoshye. Ariko kuri icyo nyene Angel, yes, urukundo rw'abantu badafite amafaranga biraryoshye mu bisanzwe, ariko burya urukundo rurashobora kuba hata amafaranga. Ego ndabyemereje na kwijana. Ndashaka kuri icyo nyene basi urukundo n'amafaranga, we nirihe sano riri hagati y'urukundo hamwe n'amafaranga? Njewe nkanje uko mbifata nimezanya neza yuko ushobora gukunda umuntu adafite amafaranga kandi rukaba ari true love, urukundo rwana original, ugakunda umuntu kandi ubizi ko atamafaranga afite, ariko ukumva utohumeka, ukumva utosinzira utamubonye, ariko hakongeraho urukundo rw'amafaranga nago. Ubwo amafaranga icyo baba basumbije abadafite amafaranga nuko we atekereje kumujyana muri Serena aramujyana, urumva nubu tubyumvira akavuga okay, akabyumvira akavuga shari ndakujyana ikobero ndahugurira inkoko sava, avuze ndakujyana muri Rakaza imuyinga, urumva birikora ko afite amafaranga. Njewe icyo niyita amafaranga mu rukundo, nje ni nko ufata tayari ugashira mu nyama, nuko uko niko mbizi ko narakunze umuntu adafite amafaranga kandi umutima wanje wose handi byari bibazo, sinasinzira zani ntambara byumva nawe. Gusa ikintu cyo nemeranya cyo kuri icyo Angel, turemeranya yuko ego urukundo s'amafaranga, ariko urukundo ruraryosha, amafaranga aratuma urukundo ruryoha. Uramaze kubona ko ibyo turamenya ko hari abantu benshi batandukana kubera amafaranga, kandi bahora bakundana. Ego birabaho, ariko nibaza ko ari urukundo rw'ubu. Hari umuntu agukunda hari ikintu ashingiyeho, urumva, ariko twabakunze ubizi nukuri mu ngo twakundanye. Ubari muri South Africa yahembwa 35,000, tekereza 35,000 none umva yari kumpa amafaranga ameze gute. Ariko reka ndakubwire muri zo 35,000 umva ayahembwe yarampamagara tukagenda, hari amaresitora mama nuko nayibagiye hani muyinga, bakuteka gacayi karyoshye karimo ibirungo byinshi, urumva. By the way, we enjoy our love, you know, kuko yarankunda byukuri kananje namukunda byukuri kandi mbize ko atamafaranga afite, urumva. Rero ikibazo kiriho kubera babizi ko ruba rurimo ibirungo byinshi, ruba ruryoshe, of course umuntu arondera abayafise, urumva. Ariko ikibazo gihari ubu nuko rutigera rurama, ntiruramba, you know. Ko hari igihe avuga ngo ngiye kwa Mamadu kubera namubonye kuri televiziyo, yes, agatekereza ko Mamadu afise amafaranga, yayabura rero kwa Mamadu, urumva nawe urabyumva ni problem. Itandukano ry'urukundo rw'umuntu rwa kera, urukundo rwa kera okay sinkuze cyane, ariko ndatekereza ko nuba mfise hari icyo nuba narabonye nyuma y'iyi myaka. Urukundo rwaho mbere ndimo ndavuga ni rwa rukundo wakunda umuntu, you just fall in love with someone, urumva utitaye kuko ugasanga nyene uramukunda, ukumva niwe everything, ukumva niwe buri kintu cyose ufise, ariko basubiza ubwenge nyuma ukavuga none wa muntu ari buri kimwe, ugasanga nawe nico kurya ni kibazo, ariko ukamukunda uko nyene.
cyane ko hari abantu ava iwabo ahantu byuzuye akagenda akabana n'umuntu atagira n'ikintu na kimwe. That is a true love. Ko ibi bihe ni kirare, you know. Rero nico ni mvuga ko gitandukanye, simvuga ko bitakihaba, ariko numwe kwijana bacubakira ku rukundo rumeze uko. Ubu twese tubaturondera V8 urabyumva na za Ben Range Rover, you know. Rero ugasanga urimo uriruka inyuma ya Range Rover ariko nturimo uriruka, you are not pursuing umutima w'umuntu, ugasanga wowe urimo gupasuwinga cya kintu urimo kureba inyuma. Inkuru yakuvuzwe ko ikakubabaza ni mu bisanzwe mbabaza n'ibintu bike bibaho, nicyo kibazo mfite ko ndi umuntu ntita ku bintu abantu bavuze, ko ndabizi ngo abantu umwe batekereza uko babishaka. ushobora rero muri zo zose byagiye birahaba yakuvuze ikakubabaza. Inkuru yambabaje hajya nigiye, hari ibintu inkuru yoba yarambabaje cyane nkumva ndamenetse umutima neza, nkumva ndacitse mu ibipande nk'igihumbi. Hahandi babitiranya umuntu batamuzi, like ndibuka hari igihe bigeze ko bavuga ngo aho gakobwa, you know, karakunda abagabo, kandi icyo kintu cyarigeze kumbabaza kera, ariko ubu ntibikimbabaza kuko nasanze can you imagine ngo nasanze twanse abagabo rero ntitwo nashaka. Urumva muzo tubabarire mwabagabo mwe n'abasore turabakunda, umva tubanze ntitwo nabyara, urabyumva nawe. Ariko icyo gihe pe barandenganye, nari akantu nyine kakagoryi, umva sinanzi nibyo ndimo. By the way, ugasanga rero n'umuntu abivuze nta n'ubuhamya afise ko ndanka umuntu andenganya komeze. Rero ikintu gikunda kumbabaza cyane iyo umuntu andenganije, ndababara kandi mfite ikibazo sinzi kwisobanura, ndarira. Nashaka kubona yenje ariko ararira. Hari ikibazo kimwe, hari igihe ndira nezerewe, okay, ndi umuntu wewe biramaze gushika unezerewe ukari amarira y'ibyishimo. Wowe ngere ndi kibazo. Hari igihe ntarira mbabaye, nkarira nishimye. Niko meze. Hari igihe bindenga nkumva nyine nsimfise n'icyo gukora, ugasanga narize. Yego. Ariko Angel, yes, miravana emotion nyene z'umuntu mbwa turi kuri ico. Ariko Angel, ndashaka utubwire we nkawe umwuga wa filme wawutanguye ryari? Eske ni filme yatangwa gukina canke hari izindi rero ratangwa? Umwuga wa filme nawutanguye muri 2004. 2004 niho natangiye ibintu bya filme. Hariho twari mu bintu bya centre jeune cyane. Baraturondera n'abaformateur, so ndafise certificate nka 3 azemeza ko ndi acteur. Hariho y'ubu director, hariho n'ubwanditse. Ari filme yo imaze kugira umaze ku direct? Ego, ariko twarafashanije ko nari acteur, so umva sinuva ko nari director njenyene. Twarafashanije n'undi muntu ko narimo ndakina. Ego. Okay, uraje uravyize muri iyo bavyiga ubikunda canke hari umuntu canke kwakundi ko twajana n'aka groupe kugira ngo tugende kwa turatera? No, mu bisanzwe hari mu bintu nari mfise nk'indoto gukina filme byarimwe. Umukinyi w'indoto zawe? Umukinyi w'indoto zanje, my dear, umukinyi wa mbere w'indoto zanje ni njewe kubona aho ngeze. Hari igihe mpora nireba nkumva nageze ahandi hantu. Yes. Angel, ego twese tura umuntu abafise none wowe urira wowe nyene nta zindi filime uhorura? Hari izo mpora ndeba, ariko okay, nko mu bakinyi bo hanze nibamfisemo abakinyi nka 2 nifuza kumera nkabo. Ego, uwa mbere ni bamwita Terry, uwa kabiri ni mushiki wa Michael Jackson.
nibo bantu navuga ngo bahora bankinira nkavuga ati yes. Uwundi nawe nakunda cyane, nakunda ukuntu akina nuko nyine yatuvuyemo nuriya aheruka gukina Wakanda. So rero uwo nawe yarapfuye, ariko turafise abo tumotiva. Yeah. Okay, Angel, tubwire indirimbo y'umurundi uheruka kumviriza. Oh my gosh, aho muramfashe. Yo, okay, njyewe sinigera numviriza secular music. Kweli no ndababeshe. Gusa iyo mba harige unyura nko mu muhanda guki canke ukanyura kuri YouTube ukakabona, ariko nukuri murambabarira sintekeza ko nzizi. Noba ariko harimo nkiza gospel nganzi, you know, kuko musanze ndi muririmbye kazi, ariko mu ruhande rwa gospel. Ariko turafise amakuru ko wigeze kwirukanwa mu rusengero. Oh gosh. Mama ndi umwana mubi. Okay. Nirukanwa mu rusengero nakinye filime bita Chinchikota. Si abantu benshi ndazi ko bayizi canke barayumvise. Iyo filime yaringishe yarankoze yankoreye ibara. Ariko nyuma yaho bo baciye urubanza byihuse, niyo mpamvu njewe ndeka ndababwire ndimo ndavugana n'abantu batureba. Mwirinde cyane guca imanza ko hari igihe ntibamuzi impamvu icyo kintu cyabayeho. Tegereza kirangire noneho bakwicaze ku ntebe yo guca imanza, uca imanza ikintu wabonye cyose. Narakinye Chinchikota, ariko ntibaramenye ukuntu izorangira. Noneho imaze kurangira umva bo bitwaza uri umukristo ntakwiye gukina ibintu by'abarozi. No, tuba turimo turigisha twe nitwa turoga ko nta muryango nta bantu dufise baroga muri ville ntuzobona n'abagendera ku gataro, ariko twe tubigendera kugira gusa twerekane ko birahari, nubwo tutababona birahari. Ushobora no kutabona ku mutaga, ariko mwijoro no muri ville baraguruka cyane. Ko twari dukinye ku byerekeye aba fonctionnaire baravuga ngo bazi ngo abantu bo mu Kirundi bonyene nibo baroga, ariko ntaza kubeshe bisobanura ko mani ari wigeze kunkora umunsi umwe ndyamye mwijoro yego akonje cyane ugira ngo arurubura ukuntu, ariko sirabona umuruzi mu maso mu yandi. Either bishobora kuba byari byo cyangwa ugasanga ni imagination, kwera ari gihuba ahantu ugasanga abantu bose bafite ubwo hano mu barozi none waje kuryama ukumva n'abarozi baje. Birashoboka cyangwa ugasanga barahari, ariko by'ukuri barahari. So rero mu rusengero bamuye ngo nuko nakinye ngo ndi umurozi. Ndababwira nagejeje kwasigura, ndababwira mutegereze filime ni yahera muzomenya icyatumye dukina abarozi. Imaze kurangira bakozwe n'isoni. Nje by the way narashavuye, ndababwira sinzongera no kuririmba kuri podium, nukuri sinzongera no kubagora. None ndavuga ati urengeye gusara mu gukina film. Hari kera cyane, hari muri 2006. Yego hari 2006. Yeah. Ariko imaze kurangira rero batangura kundondera tubabarire nitwamenye ibyo ari byo. Ndababwira umviriza rero nanjye igihe ndabahaye mwarampaye, nanjye banza mureke nzoza nabitekereje. Ariko nyuma nasubiyeyo of course ko no kwigumura mu rugo. Yego. Okay. Angel, tunagize n'ama chance Angel arazi kuririmba. Ariko Angel turashaka kumva ijwi ryawe. Mama dore umwana mubi. Ikibazo gihari uziye ushaka ngo nirimbe indirimbo ntuzane y'intu ndirimba gospel by the way. Ego hariho imwe mu ndirimbo zanjye mfite nocisha mu gatoyi okay, muramba barana urubaze murabyumva nawe. Ariko nuko nyene bimeze kandi azi ko atari ribi. Iravuga ni nshasha mperuka kwandika. Yavuga ngo mbonye intebe yawe nyijura hirengeye mwami basirafina bakerubi bahora bakuramya urera
uruwera wuzuye icubahiro Yesu tugusinza tuvuga tukuramya urera mamadu uziko uriko aririmba ko nagiye mu myuka wa mu myuka cyangwa mu mwuka yari yaje ari myinshi namigaranze Ego. Hari ikintu wari ufije nko kubwira nk'abafana bawe canke abariko badukurikirana ntibanakubajije? Icyo nshaka kubwira abafana banje bacu ba Sky Media ni ikintu kimwe. Guys mukomeze mudufata mu mugongo mwe ni imbaraga zacu. Ko nubwo no banshaka kwandika iyindi filme tudafise abadusapotinga abadufasha mu mugongo ntitwogira courage yo kugira ikintu dukora. Hanyuma turabemera ko tuzahora dusohora ibintu dukoresha ubwenge bwacu bwose uko dushoboye, dukoresha impano zacu uko dushoboye kugira ngo natwe tubanezeze. Yego. Hanyuma ikindi nukuri turahari tuzahaba twese dufatanye mu nda twebwe nta gatoni nta amigo nta uriya mu papa twese ubundi muri turi umuntu umwe dukinana turi umuntu umwe. Rero mukomeze kudushigikira kandi natwe turabakunda mutube hafi natwe tuzaba hafi. Yego. Ajya ndashaka kugenda ubwiye abatwara kuzikurikirana inyuma yo kuba uri umukinyi wa filme akandi kazi ukora mu buzima busanzwe naka. Okay, inyuma yo kwandi umukinyi wa filme ndi fashion and designer byo ku designing impuzu amarido coverage ibintu byose ufise ni hotel ufise amazu wotubwira tukaza turaguhindurira buri kimwe mu nzu. Hanyuma ikindi beautician hanyuma presenter mfise ibintu byinshi novuga nshobora gukora kandi mfite ni impapuro. So ego muraho kazi. Okay. Umishe kwanza ikibazo bigabaje. CEO wanje arambwiye ngo banyitege mu presenter, so guys I'm humbled. Ego ndahari kandi. Okay. Mubyumvise ko mu minsi ibintu bishobora kuronka umufasha. Uriteguye kumbera umufasha? Wowe icyo ni kindi kintu wambwa wowe icyo ni kindi kintu uvuze. Icyo ni umufasha urazi cyari icyo. Ubwo uvuze ko ugiye kuronka umufasha wewe bisona ko nje nabanje kuba umudamu wawe. Nuba umugore wanje byo hari bibi. Turimo turavuga iby'akazi. Okay, tuzahora dufashanya ariko sinumufasha tuzaba. Okay. Umugore umufasha n'umugore. None ugiye kumbera umufasha ntumbera umugore nabyo byo hari bibi. Oya ntibikunda. Wowe wishikira ubundi wese umva mu kiri mu kirundi. Icyo nico bakikira ubundi. Okay, tuzakorana mu kazi tuzokorana mu kazi. Mbere umufasha. Mama by the way hari film mperuka kwandika nshasha nashaka kuzokinamo. Tuzomadukina na CEO gusa namwe turabakeneye you know. Baravyumvisha gukina n'umugabo wawe umufasha. Okay, ari film ariko apana noze. Okay, enjoy reka tugushimire kuri kano kanya. Guys nukuri murakoze cyane mwakoze kunyakira. Turashimira Sky Media hanyuma na CEO kuko turimo turakorera mu nzozi hari umuntu yari afite zino nzozi za Sky Media twe turi hasi y'igitutu ciwe. So yarakoze kutwakira yarakoze kwakira impano zacu ntantu tuba twarakinye kera harageze n'igihe turanabyibagirwa abandi tubivamo. By the way hari abantu benshi cyane bari hanze bazi gukina filme ariko babuze ahantu bakinira. Mwabantu mwe ndabahamagaye nukuri reka mbabwire ngwino nje ndazi ko Sky Media imiryango yuguruye ndabivuze byari kuvuga CEO ariko mbivuze mfatiye ukuntu yanyakiriye
mvuye hanze yarandeba gusa muri filme ntiyaranze ariko yaranyakiriye so mwese murahawe ikaze turakeneye abapapa bakuze turakeneye abamama bakuze hari filme tuba dukeneyemo kubona abantu b'abasaza kandi bari hari hanze bafite izo mpano na mwebwe nyene rero kaze mwese wakoze kuntekerezaho nukuri. Okay, merci beaucoup. Okay, wakoze waduhaye kano kanya kugira ngo turate abiri yari kuri Sky Media Burundi bari kumwe n'amateri wanyu mama double aka WTOG Mr Kajagari Mihari as long as I'm there ndibaza yuko mwaryohewe cyane. Umutumire wacu nawe ntiyari uwundi yari Angel ngira ngo yatuganiriye byinshi kandi baza ko mwaryohewe ako kandi kanya ciao ciao.